यस्तोपलभ्यते नादनचान्दशस्त्रेण गुणेन चित्वा तत्पदः तत्परिमार्गितस्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्य पुरुषः प्रपद्ये यथा प्रभृति प्रस्तुता पुराणे निर्माणमोहजितसङ्गतो साध्यत्वं नित्याभिनिरोधकाम द्वन्द्वैर्विमुक्तैः सुखदुःखसङ्गे गच्छन्द दृढापदमं तत् परमं मम भूत सनातन प्रभु श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोग नाम पंचदशाध्याय कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिचन्दनं नासाग्रे गजमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनश्रीपरिविष्टिरविलयन्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी हरिप्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परवाय नमः जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय पश्यन्तु आकस्य दुःखभावि शांति 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 अहे ठाकुरे संसार कल्याण करता जय जगन्नाथ।